Hello mga kadors, welcome back to my YouTube channel. Birthday po ngayon ni Ferdinand, aking butihing partner in life, si husband. Konti lang handa pagkain namin guys, pero ang importante, naka-attend siya ng Holy Mass kanina 6 in the morning. Nagbigay-pugay ni Lord, nagpasalamat sa blessings in life. Handa ni Ferdinand. Salamat sa pa-birthday ni Inan. Lord, thank you. Hindi kami naman rin. Dahil lima na ito. Salamat Rex sa imong pa-birthday ni Papa. Ice cream. Pagmanok. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Inan. Kainan nga handa. What's this? Ay, chicken. Makshare. Ice cream. At ang papalit ice cream din. Salamat sa sponsor. Rick, salamat sa ice cream. Pizza pie, cake, Manok, ang manok, makdo. kanang chicken makdo. O kuwan. Baby pa, ang ikaon do. Ice cream, yeah. Ice cream. Pansit, kanton. Ha? Asa? Asa ba ito bang? Pasok to? Ding, ilan na edad ni Maron? Hoy, 53 na. Gura. Happy birthday, Ding. Salamat Lord sa grasya sa kinabuhi. Nakabot pa ko ng 53. Sa sponsor po sa pa-birthday. Rick, na. Kaya salamat. Love you na. Ang pili ha.